siya laeng tiin ka ay ayaten manipud pa'y nagsinggalut puso ken puso ta karim kanyak asi siya laeng pangisagutam dahi ta pusom tabuk bukod tatulaeng ayan ayat nabukelen ikariken kabiyak ko asikalaeng di ayat ko ingganan aktibus anges ko ken ikarim kanyak adin tumasaak ayan ayat ta asi siya laeng pangisagutam dahi ta pusom tabuk bukod tatulaeng ayan ayat nabukelen ikariken kabiyak ko asikalaeng di ayat ko ingganan aktibus anges ko ket ikarim kanyak adin tumarsaak ayan ayat ta ikarim kanyak adin tumarsaak ayan ayat ta ket ikarim kanyak adin tumarsaak ayan ayat ta